Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kakak ya. Ayo teman-teman, kita suntik mereka ya. Kira-kira mereka berubah jadi apa ya? Wah, lihat teman-teman, Bang Sopo berubah jadi ranger warna hijau teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, lihat teman-teman, lucu sekali ya. Abang Saleh berubah jadi ranger warna pink teman-teman. Ada-ada aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, lihat teman-teman, Susanti berubah jadi ranger warna kuning teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wih, lihat teman-teman, Uncle Mutu juga berubah jadi ranger warna biru teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang tinggal Boboiboy teman-teman. Wah, ternyata yang jadi ranger merahnya adalah Boboiboy teman-teman. Oke teman-teman, nantikan video kakak selanjutnya ya.